Om Swastiastu, Rahajeng Rahina, Wastan Tiange Jenis, saking jurusan Ilmu Aktuaria Universitas Indonesia. Rahinane mangkin, tiang bakal macerita indik adiri ilmuwan kang gati berjasa ring jagat medis. Ida Maadan Frederick Banting, adiri ilmuwan medis kang nampi Prize Nobel karena nemuang insulin sareng John James Richard MacLeod. Frederick Grant Banting lekat tugas 14 November tahun Perkutus sia dasa besik ring Ontario, Kanada, saking kuluwarga tani. Ide inggih punika pianak pinih alih saking 5 ngasen meton. Wastan bapane William Thomson Banting, miwah wastan memene Margaret Grant. Ide malajah ring Universitas Toronto, jurusan kesenian. Kemaon nirdon ring tahun si malu. Pungkuran, ide malajah ring program studi kedokteran, dugas tahun siang ngolas roras, apin awalnya ditolak yayah renane. Pamuputne, ide terima lisensi mantuka ring praktik kedokteran, bedah miwah kebidanan, saking Royal College of Physicians of London, dugas tahun siang ngolas Perkutus. Dugas punika, makejang mahasiswa kedokteran matempung program akselerasi mantuke ring pikam-kam jurit. Karena nike, Frederick Banting lulus kuliah dugas tahun siang ngolas 16. Tugas Perang Dunia ka pertama, ide dadi silih tunggil mantri medis. Ide pun molihin panghargan Canadian Military Cross, tugas tahun siang ngolas, karena kawanenan miwah dedikasine mantuke ring ngencanin prajurit sane kesot, tugas ide padidi sedek kesot. Di subane Perang Dunia, Frederick Banting nyujukang klinik kedokteran ring Ontario kanti tahun siang ngolas duang dasa besik. Dugas tahun siang ngolas duang dasa, Frederick Banting muakanin penelitiannya indik hormon insulin mantuke ring panandang diabetes mellitus. Ide kabantu oleh John MacLeod, adiri profesor ring Universitas Toronto, mantuka ring maselangan laboratoriumne. Bareng asisten peneliti Frederick Banting, inggih punika Charles Best, adiri mahasiswa kedokteran. Awalnya, hormon insulin saipa saking pankreas basong, lan ekstrak nike nyidadang nurunang pante gula darah saking basong tetegar milik ipun. Kewanten, pante gula darah sane nurunang nike siksane temporer. Awanane, Frederick Banting nampi Charles Best, ngarwanang mantu kering macari asal tiosan ane gelahang pante hormon ane make bias. Pamuputne, sakewala dugas November siang ngolas duang dasa besik, Frederick Banting nemuang hormon insulin sane saipa saking pankreas janin sampi ngelahang efikasi ane pateh, kewanten pante hormon insulinne maki bias. Awalnya, John MacLeod tusing ngegah hasil penelitian Frederick Banting, lan ngarsayang Frederick Banting ngelaksanain percobaan jumu. Paindikan, niki makade hubungan ipun dadua ngejoh. Kadirase, percobaan nike tambis tusing kalanturang. Kemaon, karena panampih timpal-timpal dosen ring Universitas Toronto,
Ipun ngaruanang mantuke ring tetap ngelaksanain penelitian ketiman hubungan dadua tetap jelek. Makelo-kelo, John McLeod nyumunin ngeh antuk patgatane hasil penemuan Frederick Banting. John McLeod pamuputne ngaruanang mantuke ring ngoopin penelitian Frederick Banting bareng asisten peneliti inggih punika James Collip. Pamuputne dugas Desember siang ngolas duang dasa besik, Frederick Banting nyidadang saipe hormon insulin saking pankreas sampai dewasa lan hormon nike tragia pakedih mantu kering panandang diabetes. Suntikan insulin anyarina pakedih adiri nanak mayap 14 tiban. Wastane Leonard Thompson, ring Gria Sungkan Toronto, dugas Januari siang ngolas duang dasa dua. Sangkaning penemuannya punike, Banting nampi McLeod nyuks mayang Prize Nobel dugas tahun siang ngolas duang dasa telu ring bidang medis. Awalnya, Frederick Banting mamelit Prize nike karena Charles Best ane nyade penelitiannya sekat awal tusing masakaya Prize Nobel. Kemaon, John McLeod ane nyade penelitiannya kemanten ring puputan masakaya Prize Nobel. Ritat kala, hubungan Frederick Banting lan John McLeod kantun jelek. Kemaon, disubane ujuke, pamuputne Frederick Banting asung nanggap perisne ben makudang-makudang Bowiden. Perisane masuk semayang Banting bagi yang mantu kering Charles Best. Samantara McLeod taler bagi yang mantu kering James Collip. Ipun inggih punike jenme Kanada kapertama sane nyidadang masakaya Prize Nobel. Disubane penemuan insulin, Frederick Banting notok ngelaksanain praktik kedokteran kanti ide pamuputne miyang dugas duang dasa besik Februari siang ngolas petang dasa besik. Karena wikne pesawat ring Newfoundland dugas bakal awayawahara misi medis. Awalnya ide muktiang kanin emek kemaon karena mantri medis kasepan nemuang pesawatnya ane ulung nyawane dadi tusin kalambonan. Pinake pangenten jasa idene kacatrilah Hari Diabetes Nasional baan World Health Organization utawi WHO. Saking tahun duang tali nenem, hari odolan idane inggih punike 14 November kacatri pinaka Hari Diabetes Internasional.
Makelone hidupne, Frederick Banting makerap kapindoan. Wastan kurenan kapertamane, Marion Robertson, ipun makerap tahun 1924 lan ngembasang asiki panak. Wastan panakne William. Ipun biar tahun 1932, pungkuran Frederick Banting makerap malih ajak Henrietta Ball tahun 1937. Ipun tusing ngembasang panak. Selain pindah ke adiri ilmuwan, Frederick Banting taler nyumunin katawang pindah ke adiri seniman amatir kala Matthew Idane. Ide nyumunin kapincuk ngelukis tahun 1924, dugas ide sedek ring London. Ritat kala, ide macepuk ajak A.Y. Jackson, adiri palukis sake mata ane cukup kasup. Ipun leket gegangsaran. Ipun indeng-indeng maring makudang-makudang patongosan ngalih inspirasi mantuka ring peparnaan ipunne. Kala Matthew Idane, Frederick Banting inggih punika silih tunggil palukis amatir saking Kanada ane cukup kasup ring sajeroning palukis. Sekian cerita indik Frederick Banting. Penemuannya karuan maguna pisan, pamekas mantukaring panandang diabetes tipe siki. Karena nike, ide inggih punika orang sane berjasa pisan agi para jana. Lan karuan jasa idane musti setate kainget. Mantur suksma mantukaring perhatiannya.